اقرأ باسم ربك الذي خلق. Kardeşlerim, devam etamiz. Tege mavduani, tege temani. Ramazanlar uzdi, g'iybatlar uzalar, lekin shul hisni, shul imanni, shul g'iybatlarni nechib qaytarırga usullar turida birazını aytib o'tdik. Ham birinchi biz nima aytgan edik, o'z nafsingni ko'rmau. Men kim? Men bir kim? Ikkinchi kardeşlerim, umtilish ham o'rtachilik. Har bir narsada o'rtachilik bo'lirga tegish. Ortig'i da kerakmi, azi da kerakmi? O'rtachilik kardeşlerim. Saat va saat o'zimizga yo'l etirga da vaqt berishga kerak. Lekin yo'l etganda Alloh qo'ygan yo'llar bilan tugul, balki mubah yo'llar bilan, Alloh ruxsat etgan yo'llar bilan shuni o'tasak, bu diriz bo'lacak. Ham Allohga boramiz. Üçüncü kardeşlerim, ul kuptırılık, yani разнообразие, kuptırılık. Yani g'iybatlarni alıştıra gerek. Hem g'iybatlarni vakitini de alıştıra gerek. Allah turunda olmasa gerek. Çünkü eğer de bu meseleye zor ihtibar vermesek, zor muhim punktlarını jo'altamiz. Misal için getirem. Bu elbette kardeşlerim isteme g'iybatlarına kagılışlı. Farz amellerini bu kagılışlı tugul. Farz namaz vakıta keldi, o'tiysin onu. Hac vakıta keldi, o'tiysin. Bu isteme g'iybatlar turuna söz bara. Şo'kra şol yaktan misal için getirem. Mesela o'zimizga qoida ettirib kun sayin 2 juz Qur'on o'qirga qo'ydik. Lekin bir juzni o'qidingda hazır kitapta qaraysan, bunda ko'p o'qirga deysan. Ya'ni borliqqa yurakka avur o'targa degan his borliqqa kela boshlaydi. Nafsimizni to'ydira boshladik. Mana shu vaqtda o'z g'iybatingni olishtir. Bar 2 rakat namoz o'qib ol, Qur'onni yop. Yop Qur'oningni. 2 rakat namoz o'qib ol. Avurgan kardeşinin halini bilib kel. Ayningga sholtirat. Başka g'iybadat bilan olishtir. Bu da kardeşlerim bu bek muhim, bek kerakli narsa. Çünkü eğer de biz o'zimizning ruhiy va fizik mumkinchiliklarini o'zimiz deb turishsak, o'zimizni kuchaytirib ishlasak, natija kiri borliqqa kelirga mumkin. Hatto dindan da kishi chiqib ketirga mumkin. O'zimizning nafsimizga to'ydiruv hisin, nafsimizni yetkazirga ul hisga kerakmi g'iybatlarda. İsteme g'iybadat ekan olishtir. Birning problema yo'q. Lekin ta'n aytam, farz g'ambalarga bu qog'ilishli tugul. Masalan, sen g'iybadat qildingda istama, juma vaqti keldi. Sen aytasan, "Yo'q, men g'iybatlar qildim, hozir soat va soat o'zimga javob kerak" deb aytasan-da, javob aytasan, o'tamaysan. Yo'q, alaydirist tugul. Haj vaqtida da shunday ishlar bo'lgani bor. Kishi g'umralar qila da g'umralar, istama g'umralar. Anisi uchun, atisi uchun, abisi uchun haj vaqti keladi, haj qila olmay, hali yo'q. Alay bo'larga tegish tugul. Farz amallardan boshlana, onlardan boshlaymiz. Farzlarni o'tiysin, mana bundan so'ng istama g'iybatlarni o'ta. Birinchi pretenziya yo'q, lekin olishtir. Vaqtin, g'iybatin. Bu shaqda albatta kishi so'rashi mumkin. Qayda daliling? Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam hadisida kela, Muslimdan kela hadis, Abu Hurayra rivoyatida Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam so'rov beradi. Man asbaha minkum al-yawm sa'ima. Kim bugun orangizda uroza tutdi? Tuta. Abu Bakr aytdi, men de. Davom etdi Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Faman tabi'a minkum al-yawma janaza. Kim orangizda bugun janozada qatnashdi? Abu Bakr aytdi, men. Mana Alloh bersa bizda da bo'larmi inshaalloh. Kun sayin agar da mayit bo'lsa janoza qilirga mumkinchilik bo'lacak Alloh bersa. Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam davom etdi. Man at'ama minkum al-yawma miskina. Kim orangizda bugun miskinni oshatdi? Abu Bakr aytdi, men de. Manda bo'ldira olamiz, onisi da bor, Allohga shukr. Faman aada minkum al-yawma marida. Kim orangizda bugun og'rigan kishini ziyorat etdi? Abu Bakr aytdi, tag'in men de. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam natijada aytdi, Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-janna. Muslimda kelgan hadis. Bu sifatlar yig'ilgan kishiga jannatdan boshqa ikkinchi jazo bo'lmas.
Bu hadis kardeşlerim нәрсә турында? Әлбәттә җәннәт турында. Әлбәттә җәннәткә алып бара торган гыйбадәтләр турында. Ләкин бу хадис карdeşlerim гыйбадәтләрнең төрләре турында. Аның алмаштыру турында. Аның вакытын алмаштыру турында. Җиңеләйтер өчен. Чөнки әгәр дә җиңеләйтсәк, гыйбадәтнең сыйфаты да, гыйбадәтләр дә күбәйер безнең тормышыбызда Аллаһ ярдәме белән. Муслимда килә хадис, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям безгә белгертә. Ул бит без гыйбадәтләрне алыштырып, әле кайсы гыйбадәт белән җәннәткә керәбез белмибез. Һәм монарга да дәлил бар. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям Билалга мураҗаат итеп әйтә: "Хаддитни بأرجى عمل عملته في الإسلام فإن سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة يا بلال دي İslam'da en yaxşı amelin turunda mina söyle әле. Hakta min cennete senin ayak tavuşlarını işittim. Hem Bilal cevap bire. Ma amiltu amelen arca indi inni lam atatahhar طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. Yaşıra amel bilmem di. İlla her bir alıngan taharetten son gündüz bulsun mu, kişin bulsun mu, tünne bulsun mu, men taharet algandan son namaz okudum di. Bu bir jingil iş. Ağır değil, jingil iş. Menemenin bilen şunday dereceye Bilal radıyallahu anhu gitti. Şu an kardeşlerim unutmayık. Almaştırık gıybadetlerini, üsteme gıybadetlerini, almaştırık onların vakitlerini, sıfatlı, yaxşı sıfatta bulaşacak Allah yardım bilen. Çünkü Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abi Hurayra'dan kila iki sahihta hadis Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inna dina yusr. Hakta bu din jingildi. Ve la yushadda dinu illa galaba. Lakin di kim bulsa da ana varayta başlasa, ul uti almay turgan narsani ko'tara başlasa, tağın bir dakika aytam, isteme gıybadetler turunda söz bara. Farzlar tugul, обязательно tugul. Din onu jinge, din sındırırga da mümkün kardeşlerim. Fasaddidu ve qaribu ve abshiru. Şuna göre ana dürüst edip tutuguz. Allah'a yakınayız. Allah'a yakınayız kardeşlerim. وَاسْتَعِينُوا بِالْعُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَ. Hem irtangı, hem kiş, hem tünni tutunuguz. Yani şu vakitlerde gıybedet kılığız. Alıştırığız gıybedetine. Alıştırığız gıybedetlerin vakitlerini. Şuna kardeşim Allah subhanahu ve teala her birimizge de yardım etseydi gıybedetlerde. Gıybedetlerin türlerin vakitlerini alıştırıp onlarını ötesek sıfatı da yaxşırak bula. İhlaslık da yaxşırak bula. Hem elbette nindi amel aşa cennetke kirubimizni bilmeymiz. Belki ol namaz bulacak, belki Kur'an, belki kardeşin halini bilum, belki cenaze namaz. Allah da her bir şul ibadetlerini cennetke kiruga bizge sebep etip kılsaydı. Subhaneke Allahumma bihamd. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين